Describe kat saya untuk kita punya teriyaki tank. First bite saya tu, saya rasa, tak sedap lah. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Nama apa? Nik, Abang saya dari bangun mana? lah daripada Seberang tapi asal Kelantan lah. Boleh tak saya nak tahu, first time mai dekat The Fat Burger ke ataupun dah pernah First mai? time. Jadi makan burger apa? Try yang teriyaki tank. Abang describe kat saya untuk kita punya teriyaki tank. First bite saya tu, saya rasa, tak sedap lah. Jujur kan? Tapi lepas saya makan yang Sos dia? sos dia, tak ada 2 minit habis. Tu dia. Boleh bagi dekat saya berapa per 10? 9.5. Alright, Memang jadi. Boleh tak abang bagi tahu dekat kamera, orang yang tengah tengok video sekarang ni kan, kenapa mereka kena try kita punya teriyaki tank? Satu, saya memang penggemar burger lah. Tapi bila saya try yang ni, lain daripada yang lain. Kiranya saya interview orang yang betul lah ni. Saya memang penggemar burger lah. Tapi saya mari sini jatuh cinta, insya-Allah saya akan mari tiap bulan saya akan mari. Tu dia abang. Insya-Allah. Terima kasih memang banyak puas hati. First mari pun memang saya puas hati. Layanan cepatlah sampai, duduk sat sampai. Yang ni jujur ke tipu? Jujur, tak ada. Depo tak bagi saya sekupang pun ni. Saya bayar tau. Servis dia TikTok lah. Terbaik. Alhamdulillah. Yang tu yang saya nak dengar tu. Terima kasih banyaklah kerana berlaku jujur dan feedback yang jujur dekat kami. Jujur. Kalau saya kata tak sedap, tak sedap. Rasa-rasa boleh repeat je. Confirm lah. Alright, okay, baik. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga dimurahkan rezeki, insyaAllah. dipermudahkan segala urusan selalu. Thank you. Okay, insyaAllah ada rezeki lagi, main lagi. Okay, insyaAllah. Lambai kat kamera. Okay.